ijuru ryakubonye kuko uri umugabo ugira ukuntu. Amen. Ijuru riravuga ngo Imana ituma umukozi wayo Samweli kubwira Samweli ngo Samweli ntukomeze kumbwira umuntu witwa Sawuli, tukomeze kumbwira ubwami bwa Sawuli, tukomeze kumbwira Sawuli, tukomeze kuririra Sawuli, tukomeze kumbwira amakuru ya Sawuli. Sawuli namugaye. Sawuli ni umwami wa Isiraheli, yayoboye Isiraheli igihe kirekire, ariko ntiyumvira Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Isiraheli yari ifite abami, ikagira n'abatambyi, ikagira n'abahanuzi. Ariko abahanuzi nibo bayoboraga abami, kuko abahanuzi nibo bajaga imbere y'Imana bakavugana n'Imana, bakaza kabwira abami ngo Imana iravuze. Abatambyi nabo bakaja gutamba mu nzu y'Imana. Imana ibwira Samweli ngo tugume kumbwira amakuru ya Sawuli. Sawuli namugaye ntiyumvi, genda uje kunibikira umuntu w'umutima waje uze gute. Dawudi, reka mvuge kuri Dawudi gatoya. Dawudi yari umwana muto. Dawudi yari umuntu utazwi. Dawudi yari umuntu usuzuguritse. Dawudi yiberaga mu ntama iyo ngiyo. Umuhanuzi araza amagera kwa Yesayi aramubwira ngo Imana yantumye ngo nize kwimika umwana wawe, none nzanira abahungu bawe bose. Yibwira kuko umuhungu wiwe mukuru ari we Imana aramuzana. Imana yabwira ati uyu si we shaka. Arabatondekanya bose. Imana iramubwira ngo ntimbo ntawe mbonye. Umuhanuzi aramubaza ngo ese ni abana bawe gusa ufite? Arambwira ati mfite akana kamwe kagahereza kiberiyo iyo kaza karagira muhamagara itundi uwo mwana ataragira gute. Birashoboka ko twebwe twokureba tukabona ntatuzimana, abantu bakakureba bakavuga ngo ntatwogera, ariko Imana iri mu ijuru ikakureba ikavuga ngo muri wewe bya jambo bavuye gusomera muri wewe. Ko ngo amen. Dawudi ngo amare gushika gutya apfe gutunguka imbere y'umwami, umwami umuhanuzi ugapfa kumukuta amaso, yamavuga ngo nguyu akana gato karagira intama. Abantu bato wenda ntibazi ubuzima bw'abungeri. Ubuzima bw'abungeri ni abantu baba bakiritse. Abungeri ikintu cyo koga ntukakibwe mu bungeri. Abungeri ni abantu bamwe baba bibereye ukuntu wareba n'imyambarire yabo tisobanutse. Dawudi kibereye iyo mu ntama za se, karagira intama na se yaramwibagiwe, mu muryango batamuha agaciro, mu muryango numva kuko nakantu katubwira ko icyo gashoboye. Ariko Imana iri mu ijuru iravuga ngo uyu ni ufite umutima umeze uko ngira gute jewe shaka. Bavagire ndeka mabiri. Imana yaduhaye mu mahitamo twebwe abantu. Umuntu wese kiremwa muntu Imana yamuhaye mu mahitamo. Uhitemo icyiza n'ikibi, kandi buri kintu cy'umuntu ahisemo cyose akigiramo umusaruro. Amen. Dawudi rero baramwimika mwibanga, Sawuli akirikonga. Bukeye umunsi umwe ahantu nashatse kuramutuka, umunsi umwe Dawudi isaramubwira ngo genda uje gusura bakuru bawe bagiye ku rugamba, Abisiraheli bari bafite intambara n'Abafilisiti. Ko ndihuta sinshaka kugira ngo kwija mu bintu by'ishamba. Warangize aragenda ngo ashike hariho umuntu wari ubazahaje witwa Goliyati, yaramereye nabi pe. Washike Dawudi asanga Goliyati ahagaze ku musozi karatuka abantu, agatuka Isiraheli, akabatukana n'ubwoko bwabo, akabatukana n'Imana yabo. Dawudi umwana mutoya arategera yumva abona igikuba cyacitse, noneho ngo amare arikwanka aravuga ati kaje kumva naje neme icyo kintu cyabaye. Arikwanse ngo amare aragiye ngo ashike yumva umuntu atuka, araza yegera umugabo n'aramubwira ati se ni uriya muntu watuka Isiraheli akadutukana n'Imana yacu akadusuzugura bigeza ninde? Ni muntu ki? Akomoka mu miryango mu nzu y'abaye imunzi
inkingi za Israeli ni mwene nde bimana icyoro haleluya ni mwene nde aramubwira ati ni umufilisti utarake umufilisti usenga ibigirwamana umufilisti utizera Imana umufilisti gusa utazi Imana uramye ibigirwamana Goliyati usenga igishushanyo cya Dagoni ni uhaye uhangara gatukuboko bwa Israeli kandi gamakuru umwami yaravuze ngo umuntu uzikira mukaba azomuheza igihembo gikomeye ndetse anamushimire n'umuki Dawudi ati aya makuru ni uko niko bimeze amen iyo nkuru nuko imeze ati uko ariyo makuru Dawudi ati ndamwica tu izogenda mukuru we ngo baramubisha isha kubera ko akunda abantu bataguha agaciro babona ko ntacyo kwimana kandi nawe warabyakiriye muri uyu mugoroba ndashaka kukubwira kuko abantu bovuga ngo ntatuzimana ariko Imana ya Israeli ifite icyo yakudomyeho haleluya reka kwisuzugura oya ngo twebwe ngo twatangiza umurimo te ngo muri Neza ni mu bazungu bafite iterambere bafite ifaranga wewe utari umukamazi kubirenge uvuye muri Afrika turanabone uratanga kanisa oya no tanga kanisa se narafite ni kanisa lahari amen ni kanisa lahari ni Imana yaravuze ngo jewe uyu nari bikombe abantu kuno musozi wari ubizi wowe cyangwa wari ubizi wowe hari amagambo nasize hano menshi kubera impamvu z'umwanya ndashaka kugira ngo natindemo ariko tuzonaganira haleluya Dawudi aravuga ngo mukuru baramubonye ati shahu ndakuzi wewe uza wihararika niki cyakuzanya hari icyo mvuze mu grand frère ntacyo mvuze brother ntacyo mvuze nabashije amakuru naje kubasura ko ndakaza amakuru we ndakuzi cyakubana Dawudi kera yateye akantu mu mutwe arashyira mu yegera ariko se wavuze gute mwongeza ku mwana twahakugeza ku mwana noneho ngo amare amakuru arasasakaye kaba kageze kwande abageze kwa Sawuli bamurebe ahamagaye umukuru w'ingabo w'igihugu ya Abuneri ese uyu muhungu ni mwene nde Abuneri simuzi abantu kandi nzoza bakenere ngo ese uyu muntu yitwa nde afite aya mateka afite yihe historia yiwe ni yihe ni nde yakoze iki mu gisirikare ni mujenera yiza yarwanyize intambara simuzi Dawudi waraje abagira ati jewe wanesa sipesa amen ushaka kwasoma mwene data nadufasha asome kwihuta Samuel wa mbere 17 usome igice cya 45 na 45 Dawidi abwira umufilisitiya Dawidi akoniko shaka bwe Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu na gatatu ariko njyewe nguteye n'izina ry'Uwiteka Nyiringabo Imana y'ingabo za Isiraheli amen 46 uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere zo mu ishyamba itumbi z'ingabo amen Bwana sifiwe sana amen ko turavuga hejuru yuko kuba mu buzima umuntu ufite umutima umeze uko Imana igira gute hari ibintu bigera ko kuri bingahe kubera impamvu z'umwanya ndashatse kugira ngo ndindemo cyane ariko Dawudi icambere yari afite umutima uramya Imana Bwana Yesu asifiwe sana amen ubuzima bwa Dawudi yari umuntu ukunda kuramya Imana ndetse amaze no kuba umwami Dawudi isanduku y'isezerano ryari ryaranyazwe n'abanzi bawo barwanaga
bukeye riragaruka ngo rimara kugaruka Dawudi yibagirwa ko umwana aratamba gacuranga gupana ngaba kucuranga to curanga wihuta aratamba umugore we ngo bamurebera mwigisha umukobwa w'umwami wa Sawuli baramureba amugayishijisha umwami yotamba kuri imbere y'abantu yo abagani twegabise w'ibyubahiro byawe ufite icyubahiro runaka ngo ni runaka ndakomeye gusa notambira Imana Bimana icyubahiro haleluya Bwana sifiwe Dawudi atambira Imana umugore baramureba aramugaya aramubwira ati kubira ibintu biri kwakoze Dawudi aramubwira ati ariko se ndatambira Imana yanje siyo yakuye so kubwana sikani nikaje no gutwa nike kwishana Bibiliya ivuga ngo umugore yapfuye adahari atabyara kubera ko kantuza amen kubera ko Dawudi yagira umutima uramima Dawudi yagira umutima umenetse imbere y'Imana ushimira Imana Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dawudi yari umuntu ugira umutima uramya Imana. Kandi Dawudi abantu benshi badavuga ngo Imana ngo yamukundiye ngo kubera kuko ngo yishe Goliyati. Oya. Usomye ahangaha yari atarije Goliyati. Aha dusomye yari atarije Goliyati, yari ataragwana na Goliyati. Ariko ijuru riravuga ngo Dawudi ni ufite umutima umeze kurushaho. Bishaka kuvuga iki? Imana ntizireba kuko tureba. Imana ndikora kuko twebwe dutekereza. Amen. Ndashaka kubakomeza muri uyu mugoroba abantu bakindege. Kubera kandi niko abantu bavuga ibigaragara. None se kandi tuyiriya. Uzozuza gusenga. Kandi biragoye pe. Ariko nimba Imana ya Israheli yanzanye hariya ikaba yabonye kuko tugomba gutangira umurimo wa Yohana birashoboka takidashoboka kuma gusa reka kwisuzuma amen icyakabiri Dawudi yari umuntu ukunda ijambo ry'Imana Dawudi yakundaga ijambo ry'Imana yaravuze haraho yanditse muri Zaburi yaravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wawe haleluya nabikiye ijambo ryawe mu mutima wawe kugira ngo ntazagira gucumura Dawudi niwe muntu wabwiye Imana yagira Imana ngo ma uzoze nijoro njyanye sinziriye uzure umutima waje uze utatu umutima waje niwe mugabo wenyine wabashe gutunguka bwira Imana ngo Mana uzoze unsure nijoro njyane ariko Imana yo usura usanga ntabindi imitima yacu Dawudi no mugabo w'Imana ngo Mana uzoze usure nijoro njyane Imana iraza reba umutima wa Dawudi ibumoso ireba uburyo irunguka umutima wa Dawudi usanga nkayindi na kandi Dawudi suko atakoze amakosa Amen. Dawudi yari umuntu ukunda Imana. Dawudi mu mutima wiwe yagiraga umutima uca bugufi. Bavandimwe mureke tukunde Imana tureke hano twageze turi Burayi nikaho duhekeje turekeje ariko umutima kugira ni gitanga tuzunya nari ngo nidushikane Burayi amafaranga niyo turonka dusanga tuba tuyisegura ariko nyine kubera ko ni misi nasanze bafite stress ziteye ariko abantu icyo baturusha jewe nabonye kimwe ntibizeye cyane ariko hari utuntu bagiye bafata uruhame tumwe two muri ijambo ry'Imana icyo Imana yavuze aba batipe ntibazabesha kandi
z'uko bakijijwe ariko nimba mvuye ngo saa yine ni saa yine nuyice murakorogana kandi afite itabaye amagenda ari kutabuka kuwisha isaha abana itabaye abari kurura gutyo kubera bafashe utuntu tumwe tw'amahame y'Imana. Haleluya! Bwana sifiwe. Bafashe amahame y'Imana amwe bayashira muki bayagira umurongo